tun chuma kan siam le tur chu frame lampang tho kha ne ya round wooden frame ani ve thung do na kan siam na tur file kan han la le anga a size chu ngai bok kha mang le ta ila on sam maya chuan kan frame shape rectangle kan draw na tur kha mi ma chi a kan zir tak leison ami ang bok khan grid mang khanin draw le ila ol sam le do na view a show a grid control le inverted comma khami mang khan grid line ka han so le chuan rectangular marquee tool mangin a shape tur chu somi a grid line be chan khanin kan draw le don ni chuna mami ang deuh tho khan square lu to kat draw loin atung lampang deuh tur khanin kan draw le anga chuan kan fill ma in a shape tur anga a color engemaw manga kan fa fill ma in background ani dona kan fill mal tok chuan chu wangin layer kan la le anga le chuan layer a chuan kan han fill anga rong engemaw kan du kan han thlang chin anga alter le keyboard a delete mang khan kan fill anga chuan a grid lines a sawn a chhunga block khat theuh side tina tol lu tin ti khan rectangle nang kan pot le a chuan kan delete anga khan kotlang turin amai ro chu a chhunga so a frame a so in thua deuh tun do na chu wangin layer ran kan la le a rong dangin kan fill le ang han rong dang kan thlang le a eng rong po kha chu nakina a hlia le vek don thawa a chhunga sawn rectangle dang ti khan kan pot le ngai du le khami a in select kha a chunga click hian a re maya tin control d deselect mang khana ti re thei boka han kan draw zowa kan delete le a ti chuanin hemi frame pahnih tur ang kha chu ti sawn ani ta he ta a chunga mi tur a hi kan mo le dona layer ran bok la le in rong dangin kan fill le ang so rong ran kan han man na chana kha chu mu ol sam na tur layer ran te kha mu ol sam na tur kha ni me nakina in ang khat veka fill le tho tur ni ma se a ma a step eng mo kan ma chon tura a ol sam jok na tur kha mai chau kha ni alter le delete mangin kan fill le a ti chuanin hemi a hi chuan a chunga circle dang po le kha ngai to lawa hemi a frame bial tur hi kan mamo to dona ta chuanin elliptical marquee tool hi kan mang ve thung to nga somi rectangle te ber kil atang son a side tin top left right bottom a sir vasitok chin ti son kan da anga chuan kan delete ang chuan delete zo so layer ran pa anga hemi frame kual tur hi kan mamo le dona wain layer thar kan la le anga rong dang bokin kan fill le anga alter le delete chuan hemi akil la tanga kan draw tran na hemi ellipse kan va draw tran na atanga block khat theu ti khan tol lut le in kan draw le ta dang chuan so kan delete le ang ti khan kotlang picture kan da huna mu thei tur khan ti khan kan siam le ta chuan kan deselect anga grid lines te po kha du le ti khan kan pai le thei to anga hang shape ho va draw nan chau khan ni maya ti khan ti chuan layer 1 kan click a chuan somi layer a so heta a frame thing ang reng deuh sonin kan fill dona a thumbnail a control ne na click emo select load selection ai nang reng kan ti to kha khami bang khan kan select anga chuan edit a hian fill a kan lut anga chuan use a hian pattern hi kan thlang anga chuan mode hi multiply so normalin kan thlak anga chuan custom pattern a eng zia rangin nge kan fill don ti kha ta sonin kan thlang thei ta heng te poi kan bang the anga ti khan thing rong lem turang deuh kha kan okay ta chuan kha kan du chuanin so apong ang deuh khan kan siam hal thea khami va feel ringot kha layer san sana kan ti zo vek nuwa a pong tur a khuar tur emo khatiang kha
kan va siam le theya kan du chuanin khami layer one zonga kha kan zo fel khota a zo a layer 2 zong zo fel le in tiang khan kan ti thei boka kha kha chu ol sam kan ti dan ang khan kan ti theya layer 1 so zo fel lo chin don ta ila ti son kan select lai lo khan kan fill zo a layer style a bevel and emboss atangin kan ti pong ngal don chinanga technica chisel ha temo lo atlang khatle minaron lang riam ve dewanga ti khan okay taila chu layer 2 kan select a thumbnail a control name kan click a chuan edit a fill chuan angai kan set sa ang khan alo sa thlap to kan ring ngal tok theya kan okay a chuan layer style a kan ti pong ve leang bevel emboss a kan luta son chisel hat bokemo kan thlang le a kan okay a chuan layer 3 kan click le a control ne na thumbnail a kan click le a chuan edit a fill kan ti le a angai kha kan ring le top theya okay chuan layer style a bevel emboss a lutin style a hian pillow emboss ti hi kan mang thung do ang chuan kan okay ta a chuan layer 4 kan click le a thumbnail a control name click in kan select le a chuan kan fill le anga hei kan ring le theya okay chuan tipong turin layer style a bevel emboss a style a technica chisel hat kan thlang le a chuan kan okay ta a chuan so kan deselect anga ti chuanin heta kan hmuang hian akil thlia son tongpar le mam deuh kha aron da thlia ta amia kha textu nuaya ta hian right click in custom shape tool kha kan select anga chuan a color turte hemi kan fill sa aya tle ma light deuh hlek turin yahan kan set anga chuan ta sonin tuna kan thil mamo anga so he ta hianin kan valu tanga ornament cha hian a ring chon okay taila he tami hi mi bang khan akila son sheet ne nemo kan potanga chuan move to line keyboard a alternate net chung khan ti khan copy kan siam thei ta a move to line move theya alternate kan pot le anga keyboard a up down left right mang khan kan tol som thei ti chuan henga hianin burn tool te oma song kan frame siam te so te ma arang deuh a tak lai deuh te mo khatianga han siam ve kan du chuan kan du na zone so ti khan han thru thuak in le a layer kha kan select zel anga ti khan layer 3 rual nuai kher a rual che kher lo so a tak lai te thu ata khatiam deuh tur khanin iba brush po khanin han ti kual ve ta la em han chuan picture kan frame tur picture so kan mamo to don ta a frame ho chu ti khan kan zo to kata hemi kan da na tur angle ang deuh tur khan thalak square lu tu kha kan mamo don lo tle ma tung ve deuh te kha kan mamo le nga hi mo han bang le don le chin don tai la move tool in kan open nuwa kan frame siam na file a khan kan drag lut le a son kan va da ta a chuanin layer 4 hi khami a frame kual hemi frame kual layer bera khani ta layer 4 ka khami ha kan select anga chuan magic wand tool hi kan va thlanga nga chuan khami a center vel bor tur oma khan va click top la chuan khami hemi layer 4 kual chung
ho zonga khati khan ron select tok ta chuanin a pawn lam zawk hi pai kan du awangin kan inverse anga tikhan chuan kan pai tur chu layer 5 picture om nakha chu wangin layer 4 ha kan la select reng chuan hemi frame layer kha kan pai le dei don ti na chu wangin kan pai tur chu hemi kual chin pawn lam zong picture hi chu wain picture ani awangin picture layer 5 kha kan select anga chuan keyboard a delete kha kan medang chuan tikhan layer 4 shape ang chia a kual khan picture kha kan kat kual ve thei don ti na ni ta a chuan select a deselect kan ti lenga ha kan du le image cha trim te po ha kan ti le theya yang kan tin heng a layer zong zong hi khatia po son ne mo pal thei om lo tur khanin kan du chuan kan group thale vek theya ti son achung ber click in shift ne chungin a hnuai ber emo click taila control e emo yang khanin lom khat angin son an om le theya background ang to pa da kan du pon an control e le me anga ti khan background angin layer om login che son thei to lo te po khan han kan da theya malama kan soi to am tho kha khang kha he ta at lama kan thil siam thang thang a po khanin kan la apply kan du chuan kan la apply chum zom zel thei tho ani o kha round wooden frame a chuan kha zong kha an ni le ta ni